papa Mahama eba me dem de ni de mu opia anya de beboa emwa kra se ko me de foforo na eba so obedi fie nwotwe de a ye nyina ke beta ye kire na fie nan pa na wo ba ne de onu aso na kan yo wo se ye fa fie nan mu man timetuma ba ma NPP ejadi esunyame na didwa da bia de me ton no na me ton mi didi ewiase no ye ni akasa ya yetimu no ni ama na mu aye de nya president no mo ka se mo ba na se mo be boa na se mo ba na ma boa ya o chine bi no e de ade na e be ye biem eni kwan se ye den ye sa to ma mo okay so soro mo se o ma ye kwan nyina kwa akositire okay hwe ye na na fie na wo akire ha ya enti no ye ka se Bantama o ma ndi amboa ya MPP didn't come on. Oh my dear, thank you. Free education, me answer. Says about nursing training, but also tech, but also cars. Eh, na me to my my wine. Ya ba be PM a Bantama ejum and I say your risk course. I have no risk course. I have no any agedifo eba bediga. And I say ne agedifo eba be kasa. Afa aye abatwa eba su ehun. December 7th. Why no motu woma ba ede amano NDC NPP any amanyeko fra aka nyina ye ne dwadifo no eni nkomo awo afi abato no eho abusha samre de ba bia be pem na ge say your Bantama aye riscos ara samre ye jadwunkyira fa abato ya eba so afi we NDC NPP one afi woto ba ede amano be di online so pani ye fra say wacha ye fra Mr. Ahmed Mahama ye hwe aye December 7th okoto ba o hwe system to ba NPP na NDC afi one auto ba dem afi we de o hwe normal ekoso o man mu dia me betuma ba de e de ama NDC yes you Mahama mafina na oh Mahama de ya fe ne papa ya fe no enye agudie ya fe Mahama papa yi ti ombra na o megie na ye bre NPP for buy no man koye ma won enkoye me driver and then me to fuel 15.4 Moame normal crowd be charge crowd no loading be ba no this beji scanning na nti no emboa nti ombra na o meboa yi obana me dwe se obana petrol bo ba for my be boa driver for be boa adwadifo so ama omo so omodjuma akoso yi amaye good o hwe NDC policies ahodo mo de ba ambeye NPP de na o se NDC bapa wana eboa o man Ghana se NPP policies no oh yeah me de eboa pa because me hwe normal NDC be ye any normal ye first NPP so na good mitimi hu differences bebre okay you know minim say NDC ba ebeboa when you say what's NDC NDC ba ebeboa because first net of fuel 30.5 they say this no 15 point something okay the NDC ba ebeboa it December 7th e mo to about the NDC I need to the number 8 now me chetie for mo hwe nyina de me nipa obetima boa de Bawumia betima boa san say omuba na niam bebre omaye wo mse Ghana esika koyie ba ye nyina ni recovery time amane ne o hawaye film mi gidi se no na ama esika semato sia entimi enkoye nim ba mi gidi se ye to aba na na ye hwe adwuma omaye even me freesting udu anyina mu a wo mane a ho na kota akra na me ye hu bi da wo ho eva mo akufo do ba kota ba even grafom kra wo kokra yagu kota enti me gidi se wo se ye toma wo bi ko betima ye dia chance a betima ye odabru nsama mo meto ama tese akufo aro ne sama ayi Bawumia ne sama akra be gina no kra ono na meto ama no enti ende ma me pa che me pa je fro say ya frame akuya akamas akuya mo akoma bete ha ya frame akamas mama ye hwe December 7th so ready so to aba I'm ready mama I ready me kwato aba good afi o to aba MPP amanyeko NDC ni MPP afi na to aba dem me pe MPP me ka kira we free education me sister me ma mienu education we school munya na mo wo man ko they say enai mienu awie ba kwa awie ya santo ba kwa awie liwi say mienu asa be wuram ana me pa wa be pa de she Bawumia na ko wonu ana ko you know Mahama so university in free no first year no go ade wa de ka ba de no ye wa de ka ba wa anya hwe amaye
afẹ́ díẹ̀ bẹ́ẹ̀ bí ọ̀nà ọba sí ayẹ wọ́n nyẹ́ ṣe mà yẹ yẹ mi ní mo ayẹ kúrò pẹ́ adìẹ mi ní mo yẹ kúrò pẹ́ mi ma nyẹ́ kíláàsì fún ọ fie ṣe papa jẹ na wọn wá na ẹkọ jẹsẹ wà sí díẹ̀ sẹdíẹ̀ díẹ̀ jẹsẹ yẹ sí mi ti fi àmẹ yìí sika jẹsẹ yẹ sí díẹ̀ mi pẹ bí àmẹ tì mí ayẹ na Bawumia one all the way one. Thank you. Mami, okay, yo, mami. Also, send our basaka about to infant also to Abafa. Then I may say, Papa, we I am a come and yakrachi for me fear. Like I may say, one some in the Bible secondary school. As Papa, as you up one echo. Papa, we free swat. Young to be able president to be able to da. Etia watching the William Yaku battery up on one officer. Sagana for baby and Yadawa. Papa was what you do a parliament. A friend said, Mama didn't be a parliament or once what be yes, the DPM and the NPP and alcohol. Yo, oh, I'm a patcher from say. A friend mother. My mother, I fear about to a few infant or about them. Maybe I'm a NPP. Oh, my penny go for buy me bought us some years. I mean, free. Yeah, I'm advertising. Was I a free education? This was I want to tell you was them. Obi minnu amma no wa kurase eso mun nyina nya kumase aba suku kam no han eti NPP de ya tudu du onwa na ko oye na ba we na free education me ma yansa say ba ko nursing training ba ko so tech ba ko so we cars na me tuma me ko tuma wan me ko tuma kuma akoko market nkete na yampe ya kwa ya robo free education one na ekro ya tuwa Bawumia ya tuwa no no ba ya no here need to say me ba ko secondary school say say wa ba ba to enti me person na wa sa ba biem no ba hwe ya ne ahiafo e o mle ya sika ne nsi fa ni dwa no bi bo se on fa mra wa Number 4 na. Number 4. Number 8 do. Number 8. Me say 4 na. 4 na. Come on na say. 8. O magan say na agu. Wa he bori ma me jino ha me ntimi. O papa ma Africa lesem. Na bre. Mama maje. Mama oni ma de pa. Uko ketia. O so hu say Muhammad obaye be ba ma ya. Number 8 na. Through 7 December. Uko to abana mu hwa ya na hie. Na bre. Azande fo say. O mu pe Bawumia. Mwangase muzagaze mumpetania teni mbatina mukunya enso teni su na emo wabano Mahama wayada de pa ganse na hiame wa hebe ma wajina na me mituga ma baba tuga lam say thank you ebe ganse juma ma ya ganse juma sifie ma nti wa blog wa nti ma mo free agent na o kagwa bono o mba no o ma 3 months no obafia banyim wa so here Mahama na na wodo Mahama na ko thank you yo ayo okay Bama let's start with the boy na kisa ko toma NPP edit na NPP yakoso papa me NPP ankasa wa hwe me manyina ama me mawie school and NPP dey me ankasa because obi ka fam papa NDC atwale gu ko na memfa o sa what dey tell me mempa si campaign atwale mempa ne hwe and NPP dey because agiska ko toma yeah o dey tell me kra na memma ho what the two former memfa and NPP dey no ma wa mo waye ntina emle bia ye di kwaso ye nto aso na ye nkoso yeah, me tuma NDC. E ka me twa sa me nsa na to akoni o. Me tuma mo ni. Also but my NDC no ka be. NDC ka me twa me nsa to akone. Me nto ne na ento ne china NPP Bawumia wa na wo kuro. Share. Okay. But NDC ni de anu na ekọ. Okay, good. Sise mi ma me wo me am sisu. Man to aba ma NPP da. NPP da. This is NDC na ekọ. December 7 what my NDC. NDC na ekọ. NDC na ko da say. Abara NPP na ekọ. Jese wa hwe ma me manyina post. Ama obekọ university. Eti me twa Bawumia so obeba ma ba ko university no ada. Mahama so ba so first year mo beko na school invest in free. Minyini. Onyini. Dabi. Minyini so betima ye. Okay. O timenya minyini. Baba I do so. December 7th about one de mesre erade se o mayen asumdue
Oma bibi anya boko mfama yei na se woko bi si aya na medwena yarefo wogi ne ho ehin na omo befa wan na be pagya wo mo eno ne de me sera de so ma so due ba ya ho beto efise nyankopon no o si ne hene dada onim ne obenya ene ne a onya de obeba bia yeta na chi right yo mama edu so na fe entwiko mama pa so na fe kokomo tenfa na efa me de ko MPP ko MPP ah MPP papa me papa edi se na ma pa MPP den ti am pen say free education e ba ye me nananom nyina akobi me nua ma mu nyina akobi ene enya krachifo wo ye fie ya nya ma ba wa wo ye fie ya nya graduates eti verse ke ya to ye ya ko ha obi no ba church no ba church ene me so me fie raba ho eti me de MPP a number 1 Mahama na so mpe dabi eh ko kwa nkete de me mpe dabi ko okay ha o so agi chere se ma me ba so ma chere se MPP eno ana eko efise dia papa we ya be ya magana no enya sem ketwa memi tuwe me mamienu ba ko wie ba ko so ehyem sisi a me kasai nti MPP ne de e se obi atoma no because papa we wadi atam o se ye was short memory Mahama se was short memory fa se ye kire se any short memory ye kai dia o kai enti no MPP na eko no ma 1 ho no ehwa na eko yeah that's it good o share at the party we so na gese ba bia we pie mu hanom aye Kumasi race course Bantama constituency hanom assembly ye wo aye agenchire no info just fruit for just when me di fruit wa pa but any dey me for say but your family Bediako you share December 7th my brother India and to the banka okay good December 7th about one MPP and the same final ko motiva mpacho me ko mo tipari me toma MPP e didn't tell person because the time me person MPP ban say because here amamu e ka amamu ya he abrofo amamu ne ya he abifo amamu because MPP aban e ya amamu omo na e ya ade e ma obi anya so fa so bie obi anya ne chefa ade se aban enya bi ade se e ban ba omo nya bi omo de omo chema omo aho hwe verification ba yei omo kwandem se verification ye e so omo ma ekobi party politics nti omo kana kura enche Ghana for ama wo se da bi aba we de nyina fa adwene ma no ne mu ma ni ye ena me se omo boto mu nti ana o che na adwene etu futuro enso aban oba wo bo man ma Ghana koso ye MPP aban because MPP aban de e ba verification ba ye omo ma ekobi Ghana card de be omo ye ye omo se nye enso no mu nyina omo kura bi obi akura bi eri tini be no oni Ghana card enso omo kwandem na nye enti no mu tu futogo omo krofo ani abro omo so nya bie ene omo krofo ma ye omo ho kire wo mo wo tu kwan ya oni Ghana card an ho kire no because ntimi nko because enam say ye man na wo mu no politics na dey e say man no e say ka bamba abaye be nyina ba no na ko mu nyina do ma o ma dwene abo no na ko ma na koso no omo nya ne sa no omo nya ne sa na omo be wona sa mama na e fa no to ma president December 17 MPP na eko because me nyu ai because o say ne kraka I was saying kraka okay bla see bla kasa abi ko jeni kraka propaganda ya adwumanti no kura nya adwuma enkanya propaganda enke wo se wo mu ahunu de eko na na do aye na ko mo makwa ma Bawumia to aso sense fie na na wo Mahama ye papa Mahama eba me de ni de mu opia enya de beboa emwa kra se ko me de wo fro na eba so obedi fie nwotwe ne de a ye nyina ke beta ye kire na fie nan pa na wo ba ne de onu aso na kan yo wo se ye fie nan mu man eti so wakanti fie nan wo de bebu ma na ye eti masema no gana se pia okay right oba hima oni aji okay right you hear afia about December 7 o sure cinema to ba o sure to mind afia fa never papa e kwa MPP ai e didn't know say kwa MPP e kwa MPP ni se me de be back to school me kwa ya once di kwa ya anyi me bi se me de be kokko moti mienu nyina so ama MPP ai moti mienu nyina obi be like say e bia jisika kwa to ma NDC on pe me fanya we NDC no pe me fanya we ai ya na me huru mu keke e so be sen kokko nkete na me ka bia goto so na aye de okay December 17 MPP na MPP da number say ada number 1 so bi ada ho thank you any afia about December 7th about we enfa na ma wo do kokomoti enfa amanyeko be na wo pese afi wo to aba edema no amenyeku a me pese me tuma ba ma ne MPP na o ma yin hire mo de nti na pese wo de nti a me pese me tuma ba ma no
Kofo ba first no na me ba wie school me de ne quarter for cash sika 1.5 etime de me ba ne koda boarding na chi ba so na yewura tames so no aba ono so ko high school 8 million etua school fees and san na yekoje ho eniema akototo yo na chi ba biem so na yewura Mahama no ono so aba no sumi tua 13 million mi su impo because su bag na bag for atumi 30 million sana de me ba no eko school akototo no ho niam school fees cash 13 na chi ba biem ba na yewura ekufo ado ne bae ya me ene me dance ni se me na me ma house master 20 cedis sa onye no fan to credit in frame eti sa me compense ha ne ma ne me ensa kwan na wo obeto ba ma ti meto ba ma NPP edwadi esunya me na didwa da bia dia me ton no na me ton mi didi ewiase no ya ni akasa ya yetimo no ni ama de mu aye de nya president no e pa choma no Okay. What's one I call? Bawumia na ko. O nyema bebre na wa ya magana aban. Bebre na wa ya magana aban. Wa nyema bebre o man ni mu. Free education oni bie for ma. Nke be sida ko school. Me ameto mi nua no bebre na ko free education. Wa bebre na ma o man. NPP na ko December. NPP na ko bia no betimi ni afoku. Martin, oh, me passion NDC na eko. Okay, my children. John Mahama na eko. Okay, good. Sabe, Oba Sante Mahama. Ye de kra ni ye nipadua ni ya adwene nyina de to NPP so se oba be boy. Wudin o de ye nim bebia race course wa ye wai amanya ye wo mu no. Nyame nko anani. Hwemfuturo a e boye. Ya shada ba be ye kwan we tra from ayi ya kan sen achi ha de ya offer ya kan sen achi ha ya kwan obefa obewura mu market kwan hwe se ufradi she market anasa adehima ya uwura ma hwe bra ye bre je ne for so makwa akotu o ma free so for line edo ma ba be wa ha sei omo ba no ma si kwan ne nyina hwe ba ko na wa ha no me fa load yi misi ho ekwan ni nyenti won kon kofa be obetim so ho enti ne se moka se mo bana se mo be boa na se mo bana ma mboa ya o chine bi no e de ade na e be ye biem eni kwan se ye den ye sa to mamo enso obo soro mo se o ma ye kwan nyina kwa akositire hwe ye na fie na wo akire ha ya enti no ye kase Bantama o ma ni amboa ya MPP ni hamo. Omadi e hamo. Thank you. Thank you. Eno kura. Abati yo, ba me pa chani die mu. Awoso aja, abato na ifa na eko. Oh, abato de. Se ehwe ball kura obi awo baby ope. Aha, anti me de wo mitim. Okay. Because yesi bi hwe ma sitim na mento aba. Aha. Ye na ye bom pa ye sanyame ada no. Oba ma asomdwe aya Ghana dia. No otu hini si hini no. Wama ye oyin papa because I say ni peboni ni di o man so man si apini enti ye de ye sra nyame so no ankasa we ya ye wo si awie dadada enti ye sra yankopɔ say ada no onya de ayepema ye amen amen yo my fan out to abafa e pa cho me to ama NPP okay Dr.Bawumia if you say me no obi enu won mo timi wi SS me ye frem adwubi me wa adwudwama me ba wi SS ya say no but in from kura so obasa nya the scholarship okay enti say no wo kwa ha dai kura wo ba bia ye bi sa wo ma ye sen na ya sa kwa ma wo ba bi abobon kokogbuo de enye ye me mfa nkokọ nya hwe plot no kura asa e wo wi ase enti me nkopa abato ayi bi afa kokobon kokogbuo enti me de Dr.Bawumia ana me kokulomoti da no so mato ama na akwapem se wo wuo ba fa me enti me da mas thank you papa wo wanu ti ase na ma wan de mint saneda ti na ma wan no okọ Dr.Bawumia onu anu okọ fi se wa ye bia ma ye ma ta afọ ne de me ka so onye bi ma ye na ye boa kire se me ma me ensa ene ko SS Santa na free education mai Bantama do ma bre papa
na be me bia anka ho tele nyame ai madom na me ka tire kofi education a me ni mabusuafo nyina ya to di amaba omia obi no obesese ni diri afi ba omia mu da ye ni ka say doctor ye the son da nyame nti obeba thank you now you Kasa slow pay. Nyame onye debiem. Me man no mo nya free education. Eyi to nchen akwan ayiye. Kaya si scan wo kura de ye kwan. Ye de hwe ye ma. Ati de nsuro. Nyame wakasa wie da basa kasa biem. Kai, ye kom e be so nyame. Nyame ya wie. Aya slow pay. oh slow pay get us Nyame adom ya kwa ye yin no. Na ga say 3 point something. So 3 cedis man ye tua de be fie. Ya anya hwe. Friend ga say buy me amienu omu ya akwa wie akwa bus ba ko so as so akwa form 2 et me say go to am go for no so mu UTV no e wo say go for why you papa person ba so bi et me go to am me say go for ya go to am no e wo yesu de ba me o ba wene. okay get us A very big hello to all our lovely Taptap Send customers across the world. We appreciate you and we say a big thank you for supporting us and sticking with us all these years. You are the reason Taptap Send is there, and you would know that right now you are not able to use Taptap Send to send money to Ghana. The reason is that the Bank of Ghana has suspended our local partnerships with banks and financial institutions in Ghana. That means that we are not able to send your money to Ghana right now. This suspension is to do with the wallet product, which we Taptap Send launched in the UK and Europe. The wallet product is licensed by the regulators in the UK and Europe. It is legal and is totally compliant with all the regulations. Bank of Ghana, however, have some concerns with the wallet, which we are working really hard to address. So for now, they have suspended our operations in Ghana for up to a month, and we are working to do our very best to reduce that suspension as it stands. I will say though that the wallet product is legal in the UK, like I said. Your money is completely safe and protected by the laws in UK and Europe. So don't worry about your money. If you have money in the wallet, it will still be there when we come back and it will be safe and secure. This wallet is innovation from us, and we hope that we can resolve this and continue to serve you, the Ghanaian diaspora. What I'll say though is, just like you stuck with us all this time, please stick with us again. Don't send your money through others. Hold the money if you can and send it in December, because we are coming with big promotions. We are coming with big giveaways, and we are coming with good rates to allow you to send money to Ghana and have more money for your loved ones in Ghana. So please stay with us. Your love help us build Taptap Send to where it is right now. Your love and your support will continue to help us come back from these issues and continue to build Taptap Send. Thank you very much. We love you from all of the Ghana team. Please keep supporting us. We'll be back soon. Taptap Send. Papa no no.